Svima, evo, dobro došli na novi CSEX Friday. Ovaj put tema je remote rad, ne u kontekstu COVID-a, već u kontekstu već i ovako nabujale potrebe za remotom i remotanjem. A evo, ova situacija sa COVID-om nam je zapravo ubrzala i posnažila tu potrebu. S nama su Davor Čengija iz Kroza, Ivana Mandušić-Hrupački iz A1 Hrvatska i Gorjana Gačević iz Amoda. Evo ga, pa molim, preuzmite. Hvala Marko, ja sam dobio tu čast izmoderirati današnji webinar i evo, da pričekamo možda samo sekundicu prije nego što počnemo sa razgovorom. Vidim da se ljudi još spajaju. Ali dobro, to je to možda. Već je 6:05, to je ok. Da, znači, ono kad smo se dogovarali oko webinara, bila je priča da ćemo uživo, da će tu biti nekakve pive, nekakvi hamburgeri i to je sve zvučalo super. I evo, novo normalno još jednom. Još jedan krug novog normalnog. I to je u neku ruku i osnovna tema današnjeg webinara, današnjih intervjua. Znači, promjena je tu, promjena se događa i sad, upravo, i morali smo se prilagoditi. I ajmo popričati kako smo se snašli i šta dalje. Hoćemo se predstaviti kratko. Evo ja kad već pričam ću samo 2-3 riječi o sebi. Znači, radim u Krozu, agilni sam coach već neki ozbiljniji niz godina i radim sa klijentima velikim i malim po Hrvatskoj i po regiji. Sad preko žice uglavnom radim sa hrvatskim klijentima nekim čudom. Nekako je se to dogodilo. I volim u stvari pratiti i gledati kako se organizacije prilagođavaju, šta se događa u radu, kako ljudi reagiraju i kako se mijenjaju. Tako da sam dosta sretan što danas vodimo ovaj razgovor. S nama su još i kako si napomenuo, Ivana Mandušić-Hrupački iz A1 Hrvatska. Ivana, molim te. Bog svima, ja sam Ivana iz A1. U A1 bavim digitalne transformacije već nekih 3,5 godine, koje uključuje sve i svašta, ali ukratko nekakve najvažnije stvari su agilni timovi, znači naši Scrum timovi koji funkcioniraju već neke 3 godine. Ja sam, ajmo reći, nekakav uklanjatelj prepreka i netko koji im pokušava pomoći u definiciji novih procesa. Dodatno u programu digitalne transformacije jednog telekoma nalazi se svašta, pa je to i nekakva robotizacija, automatizacija, case-evi za umjetnu inteligenciju, apsolutno sve što nam dođe na stol da je vezano uz nekakvu transformaciju iz telekom biznisa u nekakav digitalni biznis. I evo sad, budući da imamo novo normalno, ja se u A1 bavim programom koji smo mi nazvali novo normalno, gdje pokušavamo sumirati sve što nam se događa i vidjeti kako ćemo to upotrijebiti najbolje što možemo. Zvuči opširno. Je. Hvala ti, Gorjane. Ti? Pozdrav svima, Gorjana Gačević, ja sam Chief Product Officer i jedan od osnivača tvrtke Amodo. Mi se bavimo podacima koje ćemo prikupiti iz svega čega možemo. Najviše se radi u stvari o smartfonima koje nosimo svaki dan, svako od nas sa sobom. Naš nekakav uži fokus je analiza podataka koja nam govori kako se ponašamo u prometu, pogotovo ako smo vozač u prometu. Da li je neko siguran, nesiguran, kolike su šanse da će biti u nekoj nesreći ili slično. A ti se podaci najviše koriste u osigurateljskoj industriji, to je većina naših klijenata, ali isto tako i u automobilskoj, proizvođači vozila, telekomi čak, banke, pa i energy kompanije kao što su lanci ovih benzinskih postaja i slično. Svi imaju nekakav stake u tom mobility space-u
i donedavno su bili gotovo u mraku po pitanju kako se korisnik njihovog proizvoda u stvari ponaša u prometu. A mi smo kompanija koja pokušava dati gotovo nije real-time podatke na temelju čega se onda izračunavaju cijene za nove proizvode ili kreiraju potpuno novi proizvod. I evo i nas je zateklo, moram priznat, ova nova situacija. U nekim stvarima smo se snašli, u nekima malo manje, pa evo danas ćemo o tome popričati. Da. 2-3 riječi o tehnikalijama, imamo oko sat vremena, odnosno 50 minuta sad, do cirka 7. Sudionici mogu postavljati pitanja koristeći, u Zoomu koristeći ovaj Q&A funkcionalnost. Ako bude kakvih pitanja, stat ćemo negdje na sredini možda pa ugraditi ih u razgovor. Tu ću zamoliti Enu i Marka da prate pa mi jave ako ima šta zanimljivo. I ostavili bismo nešto vremena na kraju također za pitanja i odgovore ako bude materijala. Jel? Dobro. Onda ajmo krenuti. Naravno da smo se pripremali i naravno da smo već razgovarali o svemu ovome. I u pripremi smo krenuli u neku ruku s ovim pitanjem. Na skali od 1 do 10, koliko ste sad zadovoljni svojim novim normalnim? Što biste rekli? Pa evo ja ću prvi, ja sam negdje recimo 7, a više sam prema 10 čisto iz razloga što vidim nove stvari i nove mogućnosti koje iz ovoga proizlaze. Nisam više od 7 zato što dosta naglo smo u ovo ušli, mi kao kompanija nismo nažalost imali nekako prethodno iskustvo sa remote radom i slično uvelike i onda smo u dosta kratkom roku morali se prešaltati i nekako prisilno isprobati ovo gdje smo sad. Ivana, šta bi ti rekla? Pa ja bih rekla da se to od 13.3. kad smo mi prvi put svi otišli raditi remote do danas promijenilo 100 puta. Znači možda tada bi rekla 5, sad bi možda rekla za neke dijelove firme 8, za neke 6, za neke 7. Znači velika je firma, nas ima preko 2800 i u stvari jako je teško na razini cijela firma cijeniti. Ja bih možda rekla između 6 i 7 ako gledamo baš end-to-end cijelu firmu. Da. Ja ću biti i moderator i sudionik, pa molim vas, ako zastranim, mašite mi, spustite me. Ja mogu gledati kroz iz dvije perspektive. Jedna je šta je na moj dio posla, kako je moj dio posla stradao ili ne, i kako cijela firma. I nekako mi se čini da smo dosta dobro se snašli. Ja bih čak rekao 8 gotovo prema 9, jer jednostavno samo sam počeo više sjediti za kompjuterom umjesto ići kod klijenta. Nekako smo brzo ulovili alate, to znači nešto, to govori nešto i o našim klijentima vjerojatno, da su tehnološki potkovani, jel? A i čini mi se i ostatak firme nekako je, imamo dosta razvoja baš softvera, nekako su samo ostali doma, ponijeli su kompjutere, imaju dobre internete i nekako je to radilo. Tako da, onako, minimalno, ako uopće nekakav ozbiljan utjecaj da je bio na nas uopće. Tako se bar meni čini. Možda će me sad nazvat direktor pa reći šta, ali ko zna. A gdje škripi u tom novom normalnom kod nas? Pa čini mi se da u stvari više je škripalo na drugoj strani. Tamo kod primatelja usluge, kod ekipe koja je sad možda nedovoljno brzo se snašla i prebacila na ovakav način rada. To je još jedno od pitanja koje bih volio da prodiskutiramo kasnije, kako su se klijenti vaši snašli, ali evo, možda da pitam vas, gdje škripi, što biste uboli baš direktno? Mogu ja, evo, znači kod nas, opet ono što ja vidim iz svoje perspektive,
da raznim dijelovima ova 3 mjeseca je škripalo na različitim mjestima, a mi se nekako trudimo onda ići, barem vidjeti šta smo iz toga naučili, pa pokušati to za dalje popraviti. Ono što je na početku dosta škripilo je gledam u laptop, jel? Mi smo svi navikli na ogromne ekrane i na super stolac i sad sam doma na kuhinskom stolcu i gledam u laptop. Pa smo išli to rješavati, pa su neki ljudi jednostavno došli u firmu, uzeli si svoj monitor i svoj stolac, neki su si kupovali i tako dalje. Do toga da sad recimo, mi smo već od 1.6. u modu 50-50, znači 50% ljudi je u firmi, 50% je doma i izmjenjujemo se. Sada pak dosta škripi u buci koja se stvara kod onih koji su u firmi. Znači ako ja sjedim preko puta kolege koji je na 3 metra od mene, ali isto tako ima call, kao i ja, ovakav neki Zoom ili nešto slično, ja čujem njega svi moji čuju njega u mom kolu i oni čuju mene i ta buka je dosta frustrirajuća. I ono što bi rekla da isto tako još uvijek škripi je, ne znam di su ljudi. Znači, želim neki sastanak, onda šaljem invitation, pozivam i meeting room, pozivam i stavljam Teams, mi koristimo Office 365, pa stavljam Teams link i onda kažem, ok, ako ste tu, daj dođite u ovu sobu, ali znate, može nas biti 5, jer imamo neka pravila koliko nas može biti na kvadraturi, ali ako niste tu, evo vam tu link. Onda kad uđem na sastanak, čekam, hoće neko doći ili ću spajati televizor na Teams. Znači, te neke stvari di smo i teže se nađemo. Nema neke diskusije na hodniku ili ja odem do nekoga pa popričam s njim, nego odem, vidim da ga nema, onda ga zovem, on je na nekom drugom Teamsu, Zoomu, whatever, pa mi je malo teže ga dobiti i tako dalje. Znači, to kod nas vidim da još uvijek škripi. Da, slično je i kod nas, moram priznati. Malo je, ubila se ta nekakva spontana komunikacija u prolazu, gdje se nekad sjetiš šta imaš na postitu pa nekome kažeš i slično. To je sigurno jedna stvar. Mi smo oduvijek imali ovu problematiku tih remote callova jer su naši klijenti svi vani, pa tako da tu se nije puno toga promijenilo. Dapače, to je možda bilo lakše jer ljudi su sad bili svako u svojoj kući pa nisu međusobno smetali. Ali ova dostupnost ljudi je isto tako bila upitna, tako da smo morali donijeti neka pravila. Na primjer, zna se, iako si remote, nisi samostalni radnik, znači radiš u nekom timu i imaš neke availability od x do y sati, ali isto tako, pošto te niko ne može vidjeti za stolom, vrlo brzo kroz par dana smo shvatili da moramo imati nekako jednostavno pravilo, čisto reci ono što je nekad bilo u gaming svijetu, away from keyboard, da si sljedećih pola sata ili ideš ručati ili ideš nešto obaviti ili šta god, tako da se ne očekuje da te neko može instantno dobiti jer ti je poslao nešto na chat, a to od tebe očekuje. Tako da potrebno su bila ta nekakva mala, sitna pravila kako bi ta mjesta koja škripe u stvari podmazala. Da, ja sam to primijetio, pogotovo u početku kad su svi nešto stisli kao moramo, sad je kriza, moramo više, jače raditi da ne propadnemo svi skupa. I onda je baš bio napad na telefonu, na Zoomu, non stop i sve. Ja sam recimo, ovo se snima, jel tako? Ja sam malčice babaroga pa sam se trudio i možda čak je uspjelo postaviti nekako pravilo o svojoj dostupnosti. Do 3 sam ok, nakon 3 je moje vrijeme, jer moram srediti stvari, moram srediti misli, moram poslati klijentima šta treba, moram pripremiti nešto. Ali to sam morao direktno i stvarno eksplicitno komunicirati i reći, žao mi je, nakon 3 nisam dostupan. I iako radim, jel? Prebaci na sutra, jer vjerojatno ne gori toliko. I to mi je čak pomoglo u neku ruku da imam kontrolu nad svojim danom. A osjećaj je bio da radim 20-30% više, čak bih rekao baš jače, za iste rezultate kakve sam imao prije. Kako kod vas taj odnos ulaganja i dobivenog stoji? Pa ja bih rekao, zavisi od vrste posla. Jel? Neko ko je dosta na poziciji gdje može biti dosta samostalno, ima zadatak koji traje čak i po nekoliko dana, takvim ljudima je odgovaralo biti remote, jer nije bio izložen nekim kratkim upadicama, čuješ šta neko drugi na stolu govori, naravno to ti je zanimljivo, pa ćeš se uključiti, pa pogledajmo ovu sliku i tako.
tako su ljudi bili produktivniji, ali isto tako, s obzirom da većina ljudi koja radi, da računamo da i voli svoj posao, uvuku se u to da nisu ni svjesni koliko vremena prođe. Tako da se brže i umaraju, ljudi rade i po sat, 2 više nego što bi možda radili doma. Dok drugi ljudi koji su ovisniji o drugim timovima su imali problem baš radi te međutimske komunikacije gdje je teško bilo pohvatati i uskladiti te nekakve individualne rasporede, bez obzira što su svi dostupni, kao što ti kažeš, recimo do 3, on je u svom nekom filmu radi na ovome, ovaj drugi upravo priča s klijentom, a tebi trebaju obojica i teško ih je naći u jednom momentu. Tako da, recimo, QA nam je dosta imao problema, na primjer, da ovi solution konzultanti koji u stvari su orijentirani prema klijentima i slično, gdje je potrebno 4 ili 5 ljudi da moraju uhvatiti da bi mogli se vratiti klijentu i reći nešto smisleno odgovoriti. To su bila ta mjesta gdje nismo bili dovoljno uigrani, nego smo se putom učili. Da, mi smo imali čak diskusiju u jednom trenutku kako se mjeri produktivnost u ovom načinu rada. Jel? Mislim da se ne može mjeriti ko kad googlaš productivity pa ti izađe neka formula u normalnom svijetu, jer stvarno svatko od nas ima drugačiju situaciju. Osim ovog, neko voli više posao, netko manje. Imaš različite situacije doma, od toga da djeca koji idu u školu su u isto vrijeme morali rješavati zadaće, gledati na televiziji školu i tako dalje. Vrtićarci ispod 5 ne mogu se igrati sami. Ljudi koji žive solo, su u jednom trenutku počeli govoriti onako, ali ja bi došao na posao, kad možemo doći na posao, bar da vidim neke ljude oko sebe. Tako da stvarno teško je izmjeriti tu produktivnost i reći sad smo bolji ili smo loši. Ja bih rekla da kod nas ne vide se neki negativni rezultati da smo mi sad nešto lošije radili, ali vidim po ljudima da svako ima svoju neku priču i vrlo su iskreni ljudi i kažu gle, ja to mogu 2 dana u tjednu, ali ja bi rađe došao u firmu, ili meni je ovo super, ja bi 2 mjeseca ovako radio u komadu. Tako da stvarno ovisi od osobe do osobe. Da, zanimljivo. Evo ja imam jedan primjer, u stvari debelo prije ove situacije i debelo prije nekakve što je bio uvriježen ovaj remote work, gdje u prethodnoj firmi kojoj sam bio, naš ured je bio na 1. katu jedne zgrade, a jedan kolega živi u istoj zgradi na 6. katu. I onda smo conveniently čak provukli UTP kabel gore preko fasade, tako da je bio i u lokalnoj mreži. I on je bio developer koji je dosta samostalno radio i jednostavno tako prirodno čovjek bi se probudio rano, počeo bi raditi, znao bi ni ne doći u firmu, a to su bile neke preteče remote, iako uopće nije bilo remote, ali je u istoj zgradi. I toliko mu je to bilo jednostavno i zgodno do te mjere da je on znao ne izaći iz zgrade po nekoliko dana. I onda je imao jednu situaciju, baš mi je pripričao, kaže, jedno jutro se budim i u šlapama sam i ovako perem zube i pomislim šta ovaj čovjek radi u mom stanu i on shvati da je u liftu u stvari. Jer nemoj, cijela ta zgrada i lift između ta 2 stana, to je sve bilo njegovo mjesto u kojem on živi. To hoću reći. Tako da, bit će ti zanimljivih situacija sada, sličnih ovim, ja bih rekao, kad ljudi se naviknu i nekako opuste u tom novom normalnom. Ali jasno je da onako povratka nema, ne? To smo mislim svi svjesni. U onom smislu, sad ćemo opet svi ići raditi u firmu i bit ćemo svi skupa. Ne? Da, to je to staro normalno pod navodnicima. Da. Mislim, i staro normalno je imalo nekih svojih prednosti, sigurno, jel? I obično ovako kad pričamo, kažemo to je ova neka spontanost, direktnost, blizina komunikacije, lakoća komunikacije. Realno implicitno se događala, kako kažemo, kultura firme, samim tim što smo skupa. Sad toga nema, ili je puno teže. I takve stvari se trebaju raditi eksplicitno, moraš svjesno graditi te odnose i to. Kakva je situacija? Šta se događa kod vas? Svjesni smo toga i pokušavamo organizirati određene stvari koje bi nekako dodatno zbližile ljude u ovoj situaciji gdje su odvojeni stvarno, ali nije lako, zato što teško je planirati i organizirati spontanost, jer onda više nije spontano ako smo to isplanirali. Tako da ne možemo se praviti, idemo se sad spontano družiti, neka zabava počne sad. Jer tad smo se svi dogovorili da se svi spojimo.
Tako da ne može se replicirati ono što smo imali, ali se može osmisliti nešto novo i nešto malo drugačije. Evo, to je, nas nema puno, 40-ak ljudi, tako da to još uvijek nije teško. Evo, ne znam, volio bi čuti Ivanu koja je ono, u daleko drugačijoj situaciji, kako se te stvari uopće hendlaju kad imaš 1000 ljudi. Test and try, evo tak. Znači mi smo, evo iz jednog zanimljivog primjera, znači mi smo prije nego što sam ja došla u A1, znači negdje 2016. Sve zemlje A1 grupe su počele koristiti Workplace, to je Facebook za poslovne korisnike. I sve ove 3 godine te naše digitalne transformacije, često smo mi imali diskusije, pa zašto ljudi to ne koriste? Pa mi tamo stavljamo neke informacije, pa to je zgodno, pa koriste inače Facebook, šta je problem, jel? Ali u stvari sad kad je krenula ova priča, smo skužili da sada kada nema tih hodničkih kava, priča, sretnemo se u kuhinji i u liftu, je taj naš Workplace eksplodirao. Znači doslovno sam vidjela tamo imena koja nikad nisam vidjela da su na tom našem toolu i naše cure iz PR-a su onda odlučile svaki tjedan dati neki kontest, jel? Ajmo sad ovaj tjedan, stavljajte fotke šta ste kuhali i s čim se možete pohvaliti kao s receptom i onda ćemo, ko ima više lajkova, dobit će tablet ili nemam pojma, nekakvu simboličnu nagradu, ne mora čak ni biti skupa. I to je krenulo jedan tjedan, ne znam, sa kuhanjem, pa sa kućnim ljubimcima i tako dalje. Na kraju to bio živi hit. Ekipa je više nego ikad lajkova imala, znači na bilo kakvu informaciju koju smo prije šerali nije bilo toliko lajkova kao na ovo. Hoću reći, očito nije bio trenutak prije, sada više poklopile su se neke stvari i to je krenulo. Tako da uz taj Workplace naše interne komunikacije su uvele nekakve standardne, ajmo reći, servisne informacije mailom, jel? Do toga da su nam podesili da nam se svima vrte screensaveri kad su nam računala u tom modu koji nam daju neke informacije. Evo, na primjer, danas su promijenili pa se vrti, molim vas od sljedećeg tjedna zaista koristite maske kad ste skupa, jel? Do sad je bila preporuka, sad je, mislim da biste trebali i držite se toga. Mi smo svi dobili od kompanije i maske i dezinficijense i tako dalje, tako da čim nešto promijene po temi naše sigurnosti, objave nam na apsolutno svim tim kanalima koje smo spomenuli. Da, dosta eksplicitnija komunikacija. Nekad se za to koristio lift, jel? Mm-hmm. Mi imamo tu svoju, kako mi to zovemo, WC edukaciju. Jel, svaki dan ideš na WC jednom, 2 puta i onda smo po WC-ima počeli stavljati razne obavijesti, ali sad, znaš, ne možeš baš da ti neko dođe doma pa u WC instalira neko. Bilo bi bez veze. Ali da, mora se nekako to baš direktnije. Jeste vi, kako si rekao, Workplace se zove, mm-hmm. To je jedan takav alat? Mislim, mi ih imamo 10 valjda u firmi i ja ih koristim 5 i neko drugi koristi nekih drugih 7 i tako. Uopće nismo se ni trudili reći ovo je alat za komunikaciju, izvolite ga koristiti. Nego, da. Mi smo sad baš u ovom novom normalnom programu odlučili, baš tako kako si rekao, eksplicitno neke stvari istaknuti. Workplace se i prije nama definiran kao jedini takav alat. Imamo intranet, ali njega polako napuštamo i tamo su neke statične informacije tipa koje benefite imamo koji se nikad ne mijenjaju ili ne znam koliko godišnjeg, nemam pojma, tako neke servisne informacije koje nisu promjenjive često. Workplace je stvarno jedino mjesto gdje se vrte sve informacije i email koji šalje, kažem, naše interne komunikacije. Tako da držimo se toga, ali budući da mi sad imamo Office 365 već neko vrijeme, pa isto smo imali izazova, pusti ti to, stavit ću si ja to u Excel, pa ti pošaljem mailom taj Excel, pa ti meni vratiš taj Excel, pa nas 10 tako šeramo Excel, pa više ne znam koja verzija. Sada smo odlučili u jednom trenutku reći baš to eksplicitno, Office 365 paket je D paket i please koristite to. Znači Teams, Planner, bilo kakvi nekakvi feature unutra i to onda timovi rade kolaboraciju. Znači ne šeraju tu nekakve te informacije servisne o kompaniji, ali Teams se preko toga i četa i stavlja zadatke i tako dalje. Da, zanimljivo ovo što si spomenuo, Davor, te kanale, kako ih imate više. Što se tiče neformalne komunikacije, kod nas isto potpuno svejedno kako god hoćete.
Međutim, s obzirom da uglavnom ljudi su colleagues and friends, ta komunikacija se isprepliče, pa su dvije rečenice su o nečijoj mački, a treća rečenica je onda o klijentu za koji trebamo nešto napraviti. I onda se događa da se pogubi u stvari šta je službena informacija, ili ovo zadatak, jer sam sad dobio taj task ili slično, tako da pogubile su se te neke stvari. Morali smo onda reći neformalna komunikacija kako god hoćete, međutim ono što se tiče baš poslovanja, zadataka, nekakvih taskova i slično, mora postojati neki red, pravilo ili proces gdje se to definira i gdje se komunicira na tu temu, tako da se ne bi baš pogubili i tražili po 3-4 kanala gdje su te business critical informacije. Rekao si da je vas 40-ak i radite realno ako dobro razumijem, na jednom proizvodu, jel? Je, da. Dosta širokom do duše, okay. ali jednom, da. Pa da, nas je 250, tako neki broj, i mi nemamo proizvode, mi nudimo uslugu razvoja, jel, po mjeri. I onda je iz tog razloga vjerojatno svaki tim zaključio što njima najviše paše, dali smo im slobodu i izvolite, vi se dogovarajte kako god vam paše i službeno i neslužbeno. Tako da stvarno nije bilo potrebe za forsiranjem nekakvih alata. Da, evo viš, zanimljivo. Da, kako mala razlika, a u stvari skroz drugačiji pristup. Kod Ivane, kod vas je opet isto, kako vas je puno, opet je vjerojatno bi bila šuma tek alata na 2000 ljudi. Da, kako sve to titra. Jedno pitanje se često u stvari provlači tu. Šta je sa radnim vremenom? Za većinu ljudi se produžilo, ja moram biti iskren. Baš radi toga što evo, u manjoj bar sredini od 40-ak ljudi su uglavnom stvarno fokusirani na svoj posao i više se mjere se po nekom uspjehu nego po radnom vremenu. I onda, pošto su tako goal oriented, često se dogodi da se produži. Moram priznati da su nas ljudi umorili u ovom periodu remote-a jer su radili više. A dodatno su se umorili između ostalog i radi ovog načina komunikacije. Evo, kao što mi sad komuniciramo, tako smo mi koristili što chat, što ovako video komunikaciju. Međutim, određene stvari su ipak odrezane. Svi se mi moramo malo više potruditi. Ja konkretno sada da čujem i shvatim što Ivana govori, ili ti Davore, ili Marko, ili bilo ko, jer fali nam malo te neverbalne komunikacije, eventualno tona, ne znam da li sad treseš nogom ispod stola i ti se žuri, to ne vidim. I da li je neko uletio sa strane i slično. I onda dodatno, hoću reći, energije trošim ili koristim na ovaj razgovor, nego što bi da smo face to face. I onda kad se poreda 3, 4, 5 ili 6 takvih ovakvih remote sastanaka tokom dana, to je stvarno iscrpljujuće. A čovjek bi rekao, šta si radio, bio sam na 4 sastanka. Da, ali maltene si se preznojio. Tako da, to mi je bilo zanimljivo, neke stvari na koje nismo računali, ali nismo imali takvo iskustvo. Svi smo imali tu i tamo remote call, ali ja mislim da svi imate ovu novu sadašnjicu gdje imate maltene cijeli dan, gdje od 9 ujutro do 3-4 popodne ti je back to back remote sastanak. Da, točno. Je. Mislim, radno vrijeme nas se nije mijenjalo, znači mi možemo doći između 7 i 10 i isto tako možemo otići, između 9 i 3 bi trebali svi, ili 10 i 3 bi trebali biti svi kao na poslu. Ali da, ja isto tako mislim, baš sve isto, em smo se, baš nas to iscrpljuje, em ljudi čak i ostaju i rade duže, a da ne kažem da se zaboraviš i radiš, odjednom kao pauza za ručak, pa ni nemam ručak, moram skuhati ručak, a ne mogu imati sljedeći sastanak, pa onda nešto usput i tako. Da, totalno je drugačije. To je baš drugačije. Da, ovo je baš je dobar primjer kako nešto, ako kulturološki nismo baš bili spremni za ovu situaciju, da imamo tehnologiju koja nam pomaže, ali nismo još razvili te običaje. Rituale oko te tehnologije, da, upravo to. Šta nam fali? Šta bi, evo, da krećeš, kao što krećeš vjerojatno u ponedjeljak, što bi prvo popravljao u trenutnom načinu rada? Pa definitivno se traži od svakog nas malo više samokontrole. Evo, ti si naveo dobar primjer. Jednostavno, da bi mogao svoj posao obaviti, ti ne možeš biti available non stop. To je problematika koju imamo mi odavno. Evo, svaki ima mobitel. To je isto ta kultura konstantne dostupnosti. Mi još uvijek nismo riješili samo po ovom pitanju.
evo, sjedni u kafić sa 5 prijatelja i zazvoniti mobitel. 90% nas će se javiti na taj poziv. Po čemu je taj nekako remote te traži važniji od ovih 4 ljudi sa kojima upravo sjediš face to face? To još ne znam. Tako da nema nekakvog uvriježenog, ne bih rekao bon tona, ali nekakvog načina ponašanja kako hendla te situacije. Kažem, nismo ni to riješili od kad imamo mobitele. Potrajat će neko vrijeme da se mi naučimo ovako raditi. Tako da ja bih rekao, nekako baš ta samokontrola je bitna da bi bilo održivo. Ivana, kako omogućiti, kako dopustiti ljudima da imaju kontrolu nad svojim vremenom? Ok, good question. To je teško pitanje. To radimo i moramo raditi. Molim? Takva pitanja postavljam i kad radimo skupa. Da. Mislim, to je isto recimo jedno ogromno područje koje mi istražujemo. Znači, s ovim našim agilnim timovima naučili smo da je pase nekakav control and command i ono što mi imamo je užasno vrijedno, a to je 3 godine iskustva naših timova o takvom načinu rada, što je 15 timova i to je manji dio naše firme. Znači, ne pričam ja tu sad o nekim ogromnim količinama ljudi, ali nam je to jako vrijedno za naučiti kako te samoorganizirajuće ljude, ovo što ti pitaš, pustiti na miru, jel? I tu u stvari, evo, učimo, isprobavamo, testiramo, kreiramo neke škole, edukacije za naše menadžere i tako dalje. To je proces koji traje, to se ne može preko noći, ali mogu možda reći da u ovom novom normalnom vidim da su se ti timovi i ti menadžeri dosta dobro snašli. Jel? Znači nismo imali taj neki, sad smo doma, ajmo sad ko će kome šta, ti timovi već znaju kako funkcionira, njihovi menadžeri već znaju šta od njih mogu očekivati. Da smo tu bili ok, sad smo taj agile leadership, kako ga mi zovemo, počeli širiti na cijelu firmu i od toga da naši interni coachevi drže kratke ovakve neke webinare za sve menadžere koji žele čuti po temi, na primjer, ceremonija. Jel? Znači, to je recimo jedna zgodna stvar koju smo sad skužili da mi to imamo, a u stvari samo trebamo objasniti ljudima da je super imati check-in ili dnevno ili svaki 3. dan, imati nekako planiranje, nekakav backlog, lista zadataka, šta tim radi. Čisto da se ljudi osjete povezani, da svi znaju šta jedni i drugi rade, da se menadžer osjeća dovoljno samouvjeren da će se ciljevi ostvariti jer ti ljudi na tome rade. Jel? Znači širimo sad tu priču nevezano je li neki tim u Scrumu ili nije. Na taj način. Da, nekako agilnije firme kao da su osjetile manji udarac. Baš zbog ovog. Manje su jedinice koje sad moraju se nekako prilagoditi i lakše je onda na manjem skupu ljudi se dogovoriti kako ćemo dalje. I baš ovo što kažeš, sa tim manjim nekakvim awarenessom ili kako god to zvali, da, to je način i inače u agilizacijama. Primjerima vlastitim pokazivati, ok, vidiš da se može, i širiti ta iskustva oko sebe kako bi se izgradila ta baza, da to postane normalno, jel? Recimo, kad bi bilo normalno da do 3 se komunicira, nakon 3 ne, osim ako, naravno, jel? Možda bi to pomoglo u lakšem prihvaćanju cijele ove priče. Da, ja nekad sam u 3 išao voziti bicikl, nisam sedio za kompjuterom, jer mi se vozio bicikl. Ali je to bilo moje vrijeme, jel? Za moj mozak i za moje smirivanje. A onda sam radio od 5 do 7, ako je trebalo. Znači, u tom smislu mi je trebao taj, baš ovo, moje vrijeme za srediti posao i za pripremiti se sutra. Imam jedno pitanje tu, što si ti gore ne spomenuo ne znaš jel ja sad tresem tu nogom jer sam nervozan. Znači, dosta stvari je kad si uživo i kad sretneš nekog na hodniku jasno, jel nekom loš dan, jel nekom jel sav popisa ustao na lijevu nogu ili kako god. Šta sad? Jeste imali takvih nekakvih konkretnih iskustava? Pa evo, teško mi je reći, zato što ne znam, o tome se i radi. I onda teško je
pinpointat gdje je točno problem. I onda izgubimo tu jednu ljudsku osobinu gdje možeš prepoznati tog kolegu i njegovo to mentalno stanje, pa ćeš ga poštediti, nećeš ga tlačiti sa istim pitanjem 6 puta, jer vidiš da ima loš dan, nego ćeš ga pingat sa 4 maila, 8 poruka i 3 invajta za call, a ovaj s druge strane je u ko zna kakvim problemima taj dan. Nisi ga ni vidio. Evo Marko Linke, gledam njegovu sliku, ja ne znam kakva mu je frizura, je li se ustao prije 10 minuta i nije. Najiskrenije, ja ne znam, je još uvijek tu. Možda čovjek sad sjecka tamo paradajz nešto i priprema si ručak. Tako da, to su te neke stvari gdje... tu si. Sam sve vas pratim. Da, tako da teško je identificirati te stvari i ono što smo nekako pokušali i međusobno u razgovoru s ljudima je nekako osvijestiti upravo to da malo je sad teže znati s čim se nosi ovaj drugi i je to nekako malo više empatije, potencijalnog razumijevanja i potrebe i strpljenja u stvari prema drugim ljudima. Da, totalno. Opet je nekako eksplicitnost potrebna, možda čak da smo mi imali kao neki, ajmo reći, voditelji redovne priče, to je bio dogovor, redovne priče s ljudima, digni slušalicu, pričaj dok šetaš pasa ili nešto, čisto da se zadrži taj dio. Ali ti si Ivana spomenula jedan fora primjer neki dan. Ćeš se prisjetiti nešto o s wellnessom? Aha, može, ali ću prvo reći primjer koji je baš se događa u jednom timu u kojem sam ja sa par kolegica, znači nedavno, na početku cijele priče smo mi išli kao ajde idemo naći neke tips and tricks, remote rad, šta ćemo mi ljudima predložiti, šta će im biti lakše, bla bla. I onda sam pročitala jednu jako zanimljivu stvar, a to je u pisanoj korespondenciji, posebno u tim chatovima, WhatsApp grupama i tako dalje, pazite na sarkazam i crni humor, jer to se ne kuži. I stvarno nam se to dogodilo, znači jedna kolegica je onako nešto prokomentirala, jedna se osjetila uvrijeđenom, to sam tek kasnije saznala, a u stvari ova nije uopće ništa loše mislila, ali ova je krivo skužila. I kako mi imamo svoju grupu, baš je ispala neka glupa atmosfera i dogovorili smo se na kraju da ćemo imati neku kavu virtualnu da prokomentiramo tu situaciju, ali ispalo totalno bez veze. Niti ova mislila nešto loše, niti ova trebala to tako skužiti, ali eto, to je bila pisana korespondencija. Tako da to što se tiče eksplicitnog, mislim da ta neka pravila kojih nismo ni svjesni. Jer kad ja to kažem, imam tu neku ekspresiju, sigurno drugačije izgleda kad ja to napišem. Da. A što se tiče ovog mindfulnessa, znači mi smo zaista pokušali, znači naše kolegice iz HR-a su identificirale da postoji mogućnost da imamo te neke izazove, znači ja mogu reći osobno, meni je bilo baš teško na početku. Ja imam malo dijete od 4 godine koji se ne zna igrati sam. Mi smo i suprug i oba bili na računalu 8 sati dnevno i to što kaže Gorjan na Zoomovima ili na Teamsima cijelo vrijeme, znači pričam cijelo vrijeme, a on mi stalno nešto vuče za rukav, nakon 2 tjedna baš smo se iscrpili i naše kolegice su prepoznale razne takve situacije, počele su nam na taj naš workplace stavljati nekakve inspirativne stvari za boostanje svog vlastitog stanja uma. Ko je htio čitao je, ko nije. Pogledala sam malo kad sam se pripremala za ovo komentare, prilično dobri komentari ispod toga. I identificirale su nekakvu vanjsku firmu koja nam možda može dati nekakav program po toj temi. Pitali su zaposlenike jel ima zainteresiranih, 36 ih se prijavilo i to je bio 8-tjedni program koji je u srijedu završio. Svaki tjedan u srijedu, 2 sata od 2 do 4 oni su imali nekakav program. Nisam stigla proći kroz detalje šta je unutra točno bilo, jer nisam se prijavila, ali mislim da je to recimo dobar smjer koji da mi neko rekao prije 6 mjeseci bi rekla ne znam šta je to, nema šanse da to čujem, da to neko nekom nudi. Da, vidiš odlično. A biste li, jeste imali takvih razgovora prije pola godine, trebali možda ljudima... Pa nismo, barem ne da sam ja svjesna. Ja se sjećam da smo bili nešto razgovarali, baš u tom smislu, kako bi ljudi reagirali kad bismo im ponudili mogućnost razgovora sa psihologom. I sjećam se da smo to razgovarali prije x mjeseci prije korone. I
Mislim, meni je to sasvim ok, ja sam uvijek za takve stvari, jer to je korisno, ko želi može. Međutim, nismo krenuli u to. Sad, vidiš, kao da je i ta svijest potreba za takvim razgovorom jača. Možda smo jedni drugima bili psiholozi na hodniku, a sad Da. nemaš toga. Kako se vi gore ne nosite sa gdje ste vi uglavnom smješteni fizički? U Zagrebu smo mi, u Vukovarskoj. Ali zanimljiva ova tema, mislim da će me pitati kako se ti nosiš s ovim psihološkim problemima. Meni je žena psihoterapeut usput. Tako da, to mi je dio svakodnevnice. Ali evo, recimo iz njene perspektive, ako mogu ovako malo prenijeti, i ona je primijetila da taj nešto, nekakav tabu tema koja je bila razgovora o nekakvim psihološkim problemima se pomalo razbija. Zato što postajemo svjesni i takvih mentalnih posljedica promjene u svakodnevnici. Tako da evo, ona može iz prve ruke potvrditi da neki ljudi koji prije možda nikad se ne bi odlučili za razgovor s nekim, sada, neću reći lako, ali eto, bar malo lakše se odlučuju za to. A pritom evo pomaže i tehnologija, recimo odlazak kod doktora se prije obavljaju isključivo uživo. Moraš otići, moraš parkirati, moraš čekati u kaonici, biti izložen si puno, drugi te vide, šta će reći selo i tako. A sada puno različitih vrsta tih nekakvih medicinskih usluga se nudi online. Pa je puno više convenient, privatnije je, sigurnije i slično, ne može se obaviti sve, ali evo, nešto može. Tako da ova nekakva prisilna situacija i te neke djelatnosti i usluge koje nisu nativno digitalne, vrlo brzo translatirala u digitalne i time u stvari napravila nešto fenomenalno. Povećala je reach tih usluga mnogima koji nisu imali takve usluge. Tako da puno se i dobrih stvari dogodilo. I dodatno na to što sam ja primijetio, da mi je puno lakše raditi 1-na-1 coaching, odnosno puno više imam, znatno više 1-na-1 coachinga, dok ja uglavnom radim s timovima, ali naravno potrebno je nekad i coaching 1-na-1. I tu je bio problem kao taj coachee, šta sad ja trebam tamo nešto slušati, hoću sad pokazati da ja nešto ne znam, šta će selo reći, jel? A i imam osjećaj da je tu bio taj jedan element straha od blizine i razgovora o nekakvim temama koje možda nisu ugodne u tom trenutku, kao ej, daj mi reci kako ti mogu pomoć, pa ne treba meni pomoć, šta misliš da ja nešto ne radim dobro. A sad, preko žice je, dalje je, mogu uvijek ugasiti kad god hoću, niko nikad nije ugasio, by the way, taj session za coaching i stvarno lakše, čak sad mislim kad se vratimo u normalnu, češću komunikaciju, da će možda čak 3/4 sessiona, coaching sessiona 1-na-1 i dalje biti online, iako se možemo vidjeti uživo sad, na primjer. I drago mi je zbog te normalizacije u stvari coachinga kao alata, pa onda možda i psihoterapije, da je ova kriza u stvari probila. Htio bih još 2 pitanja samo prokomentirati. Jedno je ovo vezano možda već i uz te klijente koje sam spomenuo. Kako su vaši klijenti reagirali na promjenu? Šta vidite kod njih? Pa mi kod nas nismo to puno osjetili, jer uglavnom su nam svi remote, stvarno radimo u Aziji, Africi, Americi i bili smo remote i prije. Tako da oni nisu nešto posebno osjetili kod nas, ali mi jesmo osjetili kod njih, svi smo ti spomenuo prije možda jedno pola sata, gdje se nisu snašli možda jednako dobro, gdje je puno stvari usporilo se nevjerojatno. Neki projekti su se ne nužno otkazali, ali odgodili zbog opće neizvjesnosti, financijske isplativosti, ali čisto i radi organizacijskih problema koji su interno imali, nisu imali više tim koji može funkcionirati kako je funkcionirao prije. I puno toga je došlo do zastoja. I u tom smislu smo onda i mi to osjetili kao kompanija. Mm-hmm. Da, evo, to je ta nekakva spremnost drugih o kojoj smo mi ovisni. Mi smo u B2B biznisu, uglavnom radimo sa velikim kompanijama
Evo, zanimljivo će biti čuti Ivanu koja je tamo isključivo se radi se o milijonskom Vaši su klijenti posve drugačiji od naših. Ja ću teško odgovoriti na ovo pitanje, jer sam ja jedna. A nas je puno u firmi i sigurno svako ima svoje viđenje. Ali ja ću evo probati svojih cipela, nadam se da mi kolege neće zamjeriti ako nešto zaboravim. Znači naši korisnici različitost u privatnom i poslovnom segmentu. Jel? Ako gledamo općenito, mislim da smo mi od nekakve, znači sad iz korisničkih cipela od nekakve utility veze, jel? Internet, televizija, telefon, u ovom periodu postali iznimno vrijedna veza, jer je poveznica sa cijelim svijetom i mislim da su nas tu počeli gledati drugačije i tu smo se mi onda jako pokušavali vrlo brzo prilagoditi potrebama, jel? Znači, na primjer, mi već neko vrijeme imamo tu aplikaciju i to je eksplodiralo, znači ljudi su apsolutno sve što mogu rješavali kroz aplikaciju, ali budući smo zatvorili dućane, super nam je došlo to što smo možda 6 mjeseci prije pustili virtualni dućan, jel? Znači na našem web sajtu možeš ući u naš dućan, tamo su živi ljudi i možeš s njima pričati preko kamere, jel? To je eksplodiralo, znači ljudi su apsolutno počeli koristiti taj kanal, jel? I tu smo onda učili, znači šta god su nam rekli da ih muči, krenuli smo nekakvim brzinskim, kraćim procesima. I tu je dosta bilo izazovno, jel? Znači, ne znam, tipa, neke su se stvari mogle riješiti samo u dućanu. Šta ću sad, dućan ne radi, di da idem, šta da radim? Pošaljite mi doma, nemam pojma, novi ruter, ali ko će mi ga donijeti kad poštar ne ide, jel? I mi sad, evo, radimo nekakve, ajmo reći, analize sad kad je malo mrvicu lakše, šta smo tad možda mogli bolje i šta ćemo promijeniti za dalje, jel, što još trebamo napraviti ako se opet dogodi ovaj lockdown, da ne bude tako kako je bilo tada. Znači, to je općenito. Što se tiče poslovnih korisnika, tu su naši kolege iz poslovnog segmenta išli baš tailor made, jel? Znači, svaki poslovni korisnik koji se javio da ima neki izazov, njegovi key account menadžeri su pokušavali napraviti sve što su mogli, pa je tako, ne znam, 113, potres im je sredio tamo gdje su sjedili, prebacili smo ih kod nas, sjedili su u našem call centru dok to nisu riješili. Neki drugi korisnici su rekli, gle, ja ne mogu raditi remote, nisam spreman, nemam dovoljno ničega, nemam dobru internet vezu, propusnost, whatever. Išli smo riješiti tom korisniku tu priču. Znači, ko neki mikro timovi su se u biznis dijelu formirali po korisničkim poslovima. Da, ja sam recimo primijetio, i sad se vraćamo opet na tu agilnost i u neku ruku vodu na svoj mlin, organizacije koje su bile hijerarhija, i ovo, kako si ti, Ivana, spomenula ranije, command and control. Zna se ko je šef, zna se šta šef radi, naređuje ekipi. I pogotovo ako su ti šefovi, odnosno ako je organizacija blizu nekom mikromanagement načinu rada, veliki šef sve određuje, teško. Vrlo teško su u stvari se nekako, kao da su radili jače, ali ne baš smislene stvari. I onda se tu događalo to trenje među ljudima, jurcanje na sve strane, šta je sad najvažnije, nije mi niko rekao i sve. Dok s druge strane organizacije koje su bile zbilja laganije, koje su imale, ajmo reći, odlučivanje o tome bliže terenu, decision making tamo gdje se radi posao, kao da su lakše prihvatile ove udarce i krenule jednostavno normalno, ok, da, super. Malo nešto moramo naučiti oko komunikacije, ali posao teče kako i do sada. I vidiš, to je možda u neku ruku i poruka i reklama za takav drugačiji, agilniji način rada. Da, šta ako se dogodi nekakva sad druga promjena, nekakav drugi udarac? Nadam se ne zdravstveni, ali recimo na tržištu za tog klijenta. Koliko brzo i jednostavno ćete se prilagoditi ili promijeniti smjer? I na tome se da raditi u stvari. To se uči i to se razvija. Korona je vjerojatno jako dobra prilika za tako nešto. Da, mislim, mogu dodati tu, znači naši marketinški timovi, budući da su oni u agilnom, u Scrumu su, jel? I sad sve ovo što ste vidjeli da je A1 puštao besplatni internet, više paketa, ne znam, minute, bla, oni su doslovno uzeli svoj backlog, stali ga sa strane, kreirali novi
i ajmo, jel? Nisu se trebali sastavljati u tim, prolaziti onaj storming dio, joj, ko si ti, kaj ti hoćeš, ne znam ja šta ti radiš i tako dalje, jel? Oni su već se znali, stavili su na hold neke stvari koje su već radili i rekli su ono, ok, sad je ovo druga situacija, ajmo, jel? I tu se stvarno vidio ta agilnost. Jel? Da. Evo, 5 do 7 je. Volio bih završiti ovim pitanjem. Ok, svašta se dogodilo, svašta se promijenilo, svašta smo probali, nešto radi, nešto ne. Što će trajno ostati u vašim organizacijama? Trajno će ostati određeni oblik remote rada koji će biti puno istaknutiji nego što je bio do sad, to je apsolutno neizbježno. Ono što ćemo morati naučiti je rješavati neke nove stvari, na primjer kako onboardat novog čovjeka koji dolazi u remote kulturu i fully remote. Jel? To je nešto novo. Obično čovjek dođe, upozna ljude, mi smo produktna kompanija, mora se upoznati s samim proizvodom, pričati sa 15 ljudi i slično. Kako se sad takve situacije rješava sa nekim koji je full remote? To su neki potpuno novi procesi koji ćemo morati stvoriti, ali nemam odgovore na ta pitanja. Ali definitivno povratka nema na staro, evo vidim to već neki ljudi iz moje kompanije, iako mogu se vratiti, rekli su, a zašto bi se vratio, produktivan sam, radi, mi smo potvrdili da jesi i tako, i sad je pitanje, evo vraću se opet na to što mi radi žena, koja, ne znam, njeni klijenti se mogu vratiti u njeni ured i ponovo je vidjeti, ali niko nije izrazio posebnu želju, vrlo mali broj, vrlo su se lako navikli na ovaj novi način života i na nama svima koji nudimo određene usluge, klijentima, bilo B2B ili B2C, ali isto tako i vodimo tim ljudi interno, je da osmislimo kako se prilagoditi i biti jednako funkcionalni, ako ne i bolje nego do sad. Da. Jeste zapošljavali možda koga već? Jeste imali potrebu? Jesmo, evo, baš na vrlo osjetljivoj poziciji. Konkretno ja sam zapošljavao čovjeka koji je trebao pomoći meni kao chief product officer, znači vrlo bitna rola u kojoj on mora imati kontakt sa apsolutno svima u kompaniji. I čovjek je potpisao ugovor i došao u trenu kad smo mi rekli ok, sad svi morate iz doma. Tako da je prošlo skoro 3 mjeseca u kojoj je novi čovjek na vrlo visoku poziciju došao u kompaniju prije nego uopće uspio vidjeti osobno nekog, da, čuo se, pričali smo, dobio je dokumente i tako dalje, ali evo, ja, osoba koja je bila glavna zadužena da ga onboardam, nisam zadovoljan kako sam to obavio, jednostavno nisam uspio to odraditi na način na koji sam to radio zadnjih 20 godina. Ovo mi je bilo potpuno novo. I tako da tu smo izgubili malo na efikasnosti i produktivnosti. Ali toga će se sad dešavati više i to je nešto što ćemo morati riješiti. Da. Kod nas je čak značajno malo ljudi otišlo, gotovo nitko u ovom periodu, jel? Tako da nismo imali potrebu zapošljavati nešto previše. Neki natječaji upravo traju i baš je to isto što Gorjan kaže. Jel? To je sad sve preko videa, pa da li sam sad izabrao dobro, da li sam rekao dobro, da li sam dobro predstavio firmu i tako dalje. To je sve to novo. Jel? Ali ja bih rekla isto, ostaće sigurno neki oblik remote-a, mi težimo tom nekom hibridnom načinu kad god možemo da nije full remote, jer imamo dosta kreativnih stvari, odnosno nekakvih kreativnih trenutaka za koje bismo htjeli biti skupa koliko god možemo. Poštujemo za sad te sve želje, ovisno o individuama, svako nekako drugačije želi, neko radi jedan tjedan, drugi tjedan ne, neko radi 3 dana pa 2 dana od doma i tako dalje. I mislim da će to ostati. Jel? Prije je bilo 1-2 dana mjesečno smo mogli raditi od doma, ali ja ne mogu, stavim sastanak, jer svi su u firmi, ja sam jedina od doma pa ću i ja doći i tako dalje, ali sad je to stvarno skroz drugačija priča. I kao što sam rekla, popisujemo sve što smo prošli, što je bilo dobro, što je bilo loše i pokušavamo definirati. Od safety procedura gdje stvarno dajemo sve od sebe da ljudi budu maksimalno sigurni, da ima dovoljno i rukavica i maska i da se dezinficira zgrada 3 puta dnevno i tako dalje. Do toga da se definiraju nekakvi programi za učenje. Jel? Znači to je nešto što je užasno važno, što smo skužili da nema više, budem ja jednom naučila Power BI kako se u tom radi, jer to jednom je sutra ili danas čak. Tako da sad razmišljamo i kako ubrzati tu nekakvu
školu i tu bi rekla da je isto ono, da se vratim na otisni šta škripi, jel? Čitala sam kad je cijela priča krenula, onaj neki meme je bio kao jadni mi kad izađu oni koji su se educirali cijelo ovo vrijeme, jel? I to je stvarno istina. Znači, sve te neke nove stvari, ako ne naučimo vrlo skoro, nećemo baš imati prilike učiti kasnije. Da. Kao da, mislim, ono što čujem je da, vidimo da imamo problema, ali vadimo pozitivne stvari, guramo ih gore i pokušavamo iz toga naći nekakav zajednički, kvalitetni, novo normalno, jel? I to ugraditi u redovno, jel? Da. U redovno ponašanje. Da. Pa da, čini mi se da bez toga neće ni ići. Ovo je, koliko god otrcano zvučalo, definitivno prilika da se neke stvari upgradeaju. Lakše ti je prepoznati i upgradeati ako si već bio agilniji kao organizacija, a za ekipu koja nije, možda je ovo sad trenutak osvještavanja. Ko zna? Vidjet ćemo. Dobro, hvala vam, ekipa. Ja bih ovdje zaokružio priču, rekao dovoljno smo popričali. Prebacio bih lopticu Marku, otvorio bih prostor za pitanja, ako ih ima. Možda Marko ili Ena, vi imate neka pitanja dodatna? Slobodno. Izvolite. Da, nije došlo. A znaš što, meni je... Gorjan, ti si se baš dotakao ove teme onboardinga ljudi i sad kako to sve skupa izvest. Meni je super interesantno zapravo i tema i ti si, Ivana, spomenula ove neke stvari gdje treba zapravo brainstormati ili raditi kreativnu radionicu, na koji način to organizirati. Prvenstveno me interesira, da, nama će, ostat će remote rad, mislim, ne znam, nama u firmu već godinama dolaze, ljudi se javljaju i kažu, čujte, ali ja bi radio doma, čujte, ja bi iz Brača, čujte, ja bi... Imali smo u jednom trenutku, jedan je dečko programer, otišao curi u Brazil, pa je iz Brazila radio, ne znam, 4 tjedna, 5 tjedana, tako nešto. I baš je... To će po mom mišljenju biti jedan od rizičnijih trenutaka kako zapravo zadržati tu nekakvu kreativnost, onu koja se stvara, kak veli za agile, kolocirani timovi. Kako to provesti, kako to zadržati i kako ne samo znači taj kreativni efekt, nego i nekakvu product viziju usmjeravati u pravom smjeru, ne? Pa to će biti teško. Evo, meni već je sad teško. Ja sam isto tu stara škola koja voli 3-4 ljudi se okupiti u sobi, šaramo nešto po zidu, dodaje se neko lopticom, neko baca nešto nekom psu koji tu trči i tako, treba ti nekakva tu energija, ajmo to tako reći, nekakva konkretnija interakcija gdje iz toga će nešto proizaći, gdje onda se mi možemo rastaviti, svak će svoje nešto napraviti pa ćemo se opet vratiti na to. Ali kako ovaj dio, baš gdje nedostaju te male sitnice koje su nekakav ta iskra za ideju ili nešto, gdje mislim da je odrezana ovdje, nisam se snašao, najiskrenije. Nisam zadovoljan kako je zadnjih ovih nekoliko mjeseci smo taj dio radili i mislim da je taj dio patio. I to mi je jedan od glavnih zadataka za vidjeti kako to zadržati. Ali isto tako ima i ovaj drugi dio, van tog kreativnog dijela, imamo što ti kažeš, ok, ljudi se sad raziđu. I sad ima senior ljudi koji te kako dobro razumiju proizvod, tu su već nekoliko godina i možeš ga pustiti, čovjek će se vratiti za 15 dana i ti ćeš samo reći, bravo, napravio si još 20% više nego što je trebalo. Ali imaš ljudi koji su novi, tek su došli, možda su malo više juniori i slično. I oni znaju zastraniti, ne zato što imaju loše namjere, nego jednostavno ne znaju još dovoljno, nisu dovoljno koučani, nemaju dovoljno iskustva i onda ode vremena nekad dana u smjeru u koji nije onaj u kojem bi trebali mi ići. I onda to je sad izgubljeno vrijeme, pogotovo ako je, ne znam, ostatak tima, o tome ovisi i slično. I tu je sad pitanje kako, evo, sa takvim novijim ili junior ljudima
ići isključivo na povjerenje i nema tu kontrolu. To je, čini mi se, trenutno gotovo nemoguće. Bar ne moramo nazvati kontrolu, ali evo neki nadzor, oversight, ne znam, tako nešto. Kako to organizirati? Evo, radimo još na to. Ali za produktnu firmu, pogotovo ako je produkt kao što je naš, daleko je od standardiziran. Nemamo mi rješenje koje je na tržištu već 30 godina i sad udarajmo po optimizaciji toga. Mi smo još itekako u toj kreativnoj fazi gdje gledamo jesmo li na dobrom putu, koliko ćemo malo skreniti, a ta svako skretanje nas, košta nas itekako. I to su jako bitne odluke koje nekako zajedno moramo donijeti. Teško je, to je teško. Ako mogu uskočiti, radio sam kao coach sa raznim timovima koji su bili u stvari distribuirani timovi i prije. I razlika, mislim, u odnosu na sad je što sad se ne možeš sastaviti da hoćeš. Ja, to je možda razlika. Da. Kad se nekako normalizira stanje u smislu da možemo, ako želimo, vjerojatno nećemo htjeti non stop sjediti zajedno. Ovo je Ivana što ti kažeš, nekakav hibridni model će postojati. A i Gorane, i ti si tu na tragu. Ono što se pokazalo vrlo uspješnim modelom je skupimo se, odradimo jedan kritični komad posla, dovoljno se razumijemo, onda se raspršimo svi na svoje strane i onda se opet vratimo, pa se opet raspršimo i imamo u stvari takav pristup. Jedan tim je, zanimljiva je priča bila, znači dio tima je u Njemačkoj, dio tima je u Poljskoj, dio tima je u Bjelorusiji, dio tima je u Izraelu. I šta sad? Da, naravno da svako živi i radi u svojoj zemlji, ali su se snašli i dogovorili. Ok, jednom mjesečno smo cijeli tjedan kod nekog. Ili 3 dana kod nekog. Njemačka, Poljska, obično je to bilo Njemačka i Poljska, nekako im je tako više odgovaralo. I pratili su rezultate i zaključili su da im je isplativije dovesti ljude na 3 dana mjesečno, sve skupa, njih 10-12, pa su onda, nego non stop raditi odvojeno. Jer su rezultati i kvaliteta te komunikacije opravdali u stvari taj trošak. Plus su se i pokušavali, plus su i čekali su ljudi sa rođendanima, jel, da onda zajedno mogu proslaviti rođendan. Ti radni dani su full 24 sata, jel? Ali vidjeli su da im je stvarno bolje skupiti se, odraditi i svaki mjesec tako. Tako da će tako nekakvi hibridni modeli vjerojatno postojati. I recimo, isto što vidim sad, kick-off tima preko žice, vrlo je to kilavo. U odnosu na kick-offove u mirnodopsko vrijeme. Rad sa timovima, dnevne koordinacije, planiranja, review, ok. Može bolje, učimo, ali ok. Ali imam dojam da svakih mjesec i po 2 imam osjećaj da bi baš koristilo ljudima da se svi skupe, da problemi koji su se skupili u prethodnom periodu se lakše riješe uživo i onda opet svako na svoju stranu. Tako da vjerojatno ću uviđati očekujem da ću uviđati takav nekakav hibridni model sad kad se riješimo pandemiju. Da. Kako misliš kad se riješimo sad je dana, koliko je 96 novih slučajeva? Oprosti, Marko je eksplicitno zabranio pričati o tome. Nisam počeo. Ja sam pričao o rješavanju. Da. Dobro, ništa. Ja vam se puno zahvaljujem. Bilo super zanimljivo. Odlično. Baš vam hvala. Zanimljivo mi je čut, nadam se isto našim tu slušateljima, gledateljima i perspektive ovako različitih veličina firmi i zapravo različitih potreba. Pa evo, hvala vam još jednom. Žao mi je da nije bilo pive i hamburgera. Žao mi je da nismo napravili CISEX reunion
u pivani, kao što je bio plan, ali evo iz razloga u kojima mi je zabranjeno pričati, Sam si sebi zabranio. morali smo se prebaciti, pa remote odraditi Remote Friday. Eto. Mi CISEX-ovci ćemo, znači, pratite nas dalje, Slack kanal, mailovi i web. Eto ga. Hvala lijepa. Pozdrav! Hvala svima. Bog! Ćao.